When the Lord shall see phakade Umfundisi waseSabatha abantu abangayaziyo lenkonzo bathi zisitabana kodwa ke sibathandazela la enkonzweni uThixo abavula amehlo izikhala zikaThixo kungazi inkonzo le asingabo somisa sisenkonzweni. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, leli bandla ke elise Eastern Cape selizakhele udumo la ezinkundleni zokuxhumana. Igama lebandla Church of God and Saint of Christ. Abanye ke abantu abaningi ke bebecabanga ukuthi akusilona ibandla la ngempela njengoba kunokubonakala amadoda akhona noma obaba bakhona begqoke izingubo noma iziketi abangakhonzi khona ke baye bathi izingubo zabantu besifazane kodwa kwabakhonza khona they understand ukuthi iuniform yasebandleni labo enencazelo thizeni. Abanye ke babona begqoke kanjalo guys banokucabanga ukuthi mhlambe bawobaba abathandana nobulili obufana nobabo kanti cha akunjalo. Oyibandla lakhona ucecisile ngalokho and I will share his video guys explaining ukuthi cha akukho njalo abasibona abantu abathandana nobulili obufana nobabo kodwa nje bayibandla elikhonza uNkulunkulu. Well guys, that brings us to the end of this video. Please check out the following video and